rhyme and reason chung ko te hin zawain ju bai ule pathian tu zir ho na bible study hun kan mang ho lenga kan zir ho tur kan chok chho hi lal te pani na bung somni pakhat atanga bung somni pathum thu kha anianga athupu ya hian he chuan te ko na tin kan da chuak ve a sap tong hena ma zoka the calling of this generation ti ani don ani poi mo hle me hetlai thu hi zir tur tam takom dona tong try na ne kan zir ho don nia Rhyme and reason ole kan zir tran so halanga kan zir tur ha soi to angin lalte pani na bung somni pakhat atang bung somni pathum thu kha ni dona athu pui kan soi non le bokanga he chuan te ko na the calling of this generation ti ani dona ni lalte pani na bung somni pakhat kan keu chuan judalal manese chanchin kan huwa kan hriat thawangin ramtiam pathianin ami te apek le ashwai thlen nakha mun nia phela solomon nuwa marlama israel ram oma chimlama judarama chuan jerusalem kan ti temple omna khopui kha a omani kan hriathawnga kan sainon le a jerusalem omna lampang jok judarama lal manase kha achanchin heta hian kan huwa kumsom ni le kumni anin alal thana chuan jerusalem akhan kumsom nga le pangala lal ni lal rei khop mai hebzibi fapa ania tin heta hian poimo me chu chang nia hian lalpan israel tha te ma a no chho tak namte thilte nom tak anti thinang lalpa mit mo thil thalo tak te chu ati thina ama pathian hrimap lote pathianin anoi chimi vek namte thil ti thin bol lo lutuk ti thin lal ani ti kha lokhatai la thome chang thumna hetiang hin apa hezekiah ti chiat to mun sang te chu din le a israel lal ahaba ti angin baal mai chamte dina aseri te asiama van om zong khibia an ronga bola jerusalem mun sa khan pathianin keima to min bianga kema cho ko omang ati heta hian changlina kan hua jerusalem kaping ko om tirang ati nal pa ina chuan mai chamte siama pathian lem bolho tak balate asari te kha chumi mun thiang hema chuanin mai chaman siam saka wan om zong an bia rongten bol sakani manasia chutiang takalal chunia pathian lem betrin namdang te pathian betrin le ami te po biak tir lal ani manase hi kan chia thak zel chuan manase che dan hi rap thak tel tela chang ruga chuan afapa me alu tir thu te a child sacrifice kan tiang chi kha ayen te chin thu te doi man chung chang te tin ram huai ayen thiam zol te le doi thiam te roi thin chung chang te kan mua hi hian lalpa ati thin ri me ma tin manase hian ma namlo om te heng ti ching ho amor ho te ai main ati na sa zolani ti kan hubok ani le om ziani ta chu juda te hi pathian nam thanan nia pathian chau betur ti nia jerusalem khanama chau pathian an nei tu ni thu sompe ka te kan mua chulal manase hian chu mun sanga chon namdang te pathian khan da ta vel ani in afapa te nge te po child sacrifice ang kana hlana a warlo to ka namdang ti ai na samain pathian lembiak ko nga ma alana sa a war zo kani to na manase te chungchang kan mu kha mizo te tan dar thalanga in mangzui ta lokila israel fa te kha pathian thlan nam ania mizo fa te po hi pathian zon chu nam kanin ti thina adik le renga india ram mar chak kil khor taka kan om pathian miron zong chuka chanchin tha miron pe a tin mizo te hi kan history kan en chuan in kai shoi na thuk dau mai kan ne chu e kan pathiana ti to mayang kan ethics lian pernia chu sem dam able thi te kan tia tin tlom ngai na te kan tia chu kan ngai sang em thina kan zian yan nun cho pui po kan tum thina chu tiang taka in kai shroi thin kan ni
tin Christian na ron luta rong bol tu ra chan dam kan ni kan ti rong bol na kan ngai poi mo ma ni ga in phat san thi na mi te rong bol turin kan in pe thi na ni chu tiang ta kan nun nu chuan huna kal zela namdang te pathian chi san kan han mel khriat chawa tha kan ti ta ma mun sanga tlom ngai na ti da thin sem dam able thi ti da thin mi te tan rong bol ni tum ngar mun sanga rong bol na da thin khan tu na chon sum le pai te mun sanga kan da ta a tin mani le mani te mun sanga kan in lo tira mun sang kan lo ke mani in tin khovel chen dan diglo a chi sang rui thei thil te tin mi bat me chian na man kholo lama te kan tlan chiama hei sum le pai lama kan tlan na sajje chu corruption huar zia te kan rual o zia te black money tam zia te sum don na diglo tam zia te soi ngai lawin kan shaka ke ma in shaka kani tin ma ni hi kan in pathian na mun sa ka in da nom na kan zonga rui thei thil te hlore ema chunga wang chuan thalai te an thina sa ema soi ngai lo in shvek tin HIV lama te po sang tak kan ni state ang pon tin me chen mi pat man kholo na po mani masial bermai ti mayang nu pakar in then na tam ema divorce rate nu pa in then rate kan state thi ahian asang India rama sang berani chu tiang chuan mun sanga sumle pai te mani te kan in da meka nam dang pathian ni thin kha tha kan ti an ain kan tlan na sata zo kani heta hian mizo te he dar thalanga hian kan ni na lang chiang hle ni bung som ni pani na chukhlatai la akara khan thutle moma chu toy zongin manase kha aboral ta afa pare lo teron lala achungchang kan mutam lova chumi nuwa atupa josia aron lalta josia hi lal tan terin kumriat mi lekania tin kum som thum le kum khat alala manase ne khanin anglo leron dang zardon ni chang ni na hetiangin tin lalpa mit muwa thilfel takati thina apu davida kong zong chu zo vea dinglama emo veilama emo apen san lova davida khalal ropui lal thai memania pathian thinlung ang pumi khatiang ang chiamai khan josia hi aron nung chhota ani danglam hle me punen anglo hle mai le hetilaya hian mu mai haulo tur sian mai haulo tur om ta chu chuan in thak hi ni generation in thak manase da chuan pathian du lo zonga om thin namdang te milem bia chuan kha an ral chawa chuan thar generation thar josia te chuan josia te generation karon chuak chhota ni chutiang tak mai chuan athupui te po karon chep chuak ve a he chuan te generation thar ron chuak tur te hian ko na josia te don ang kan dong ve ni tin kan ron soi ve ani bung som ni pani na kan en thak zel chuan a toy zongin puithiam lal ber hilkia hovin an natlang mupa temple antifain an repair ti to meng tung lai trong kamin biak in natlang an ne ni chu building community tenen chuta chuan thil pakhat alo thleng ta a chu dan le khabu an char ani dan le khabu manase na lo ti bo to kha an char hlol mai ani leheta dan le khabu anti hi mosia dan tora kan ti chin bible bumasa pangate khania khati laya dan bu anti chu bible kan ti tun laya ahmatong ho he anitani manase kha chenarem rem hle mai pathian lem chi sang temple siam sakawana om zong te mun sanga an mai cham te siam saka abiak mu pialama khan pathianin dana pek tua pek bible chu lo ti bo mak manani rap thak le mai trong manase bible ti bo chung chang hi dar thala in mang le lok te ang zo na hetiang hian in zo tila tun la hian bible ti bo ve in kan in siam bible bu ang bible society of india hoina an print so chu kan kol thau mai chung tinin tin chung ko po member tinin kan ming kim te pon kan nei
lomo me amar chu in ngai to chiang tai la bible ni kan tui pui tak takin kan keu tak tak nge reng si hian kan ti bo khum reng si hian kan ti bo em engin nge min kai hruai che dan moi tak etiquette ko ran etiquette te nge min kai hruai thuin in ngai to zel tai la pathian thu kan ngai thak te po hi trong kam nal tak opuam takina soinge pathian thu tak tak ti te thlang hian e dar thalanga mang tai la khovel mun ranga pathian thu zirna in pui kan ti seminary ti te kan soi theological college ti te kan hret lar hi han bi chiang tai la chung mun ranga mun lo lian em me chu liberal theology kan ti hinia kum zabi som parian na borvela European Enlightenment science da sana tin mishing thuak phim reason da san lai borvela aron thin chu khanita a he liberal theology noya hian bible chungnun na te tin christian te na kan thuvon doctrine chungnun na te hi da niamin oma a ai chungzoka mishing ril rufim reason kan ti te mishing ina kan hriat thei kan fin fia thei logic kan ti te tin kan ton hriat thei experience te hi mun sang zoka da in chumi mang chuan bible hi zirlet lawani ta a bible zirna pathian thu zirna mun puya hian bible hi noi chein oma abo me kani ti taila kan trong nal to kem o ka hrelowa ma se chu tiang ang chuan thilakal me kani mizo te chu kan van neya theologian conservative tak du khir tak tin pathian mi tak tam tak kan neya amaro chu khovel mun sang theologian te entaila liberal tak hi antame emani kan biak in design te thleng te po hian an en chhotai la Christian ten poimo kan ti em thin Protestant te lek phechon poimo kan ti thin chu pulpit hi ni kan biak in design dan hi chu thleng zong hian pulpit lami hoi thap thina chu chon en ti ro pui tak me ne ya pulpit design hi juda te synagoga pathian thuan cher chhuana mun bima anti do san chumi design kal zel chu nia chumi hmuna chuan pathian thu cher chhokin pathian thu tak an soi thin kan ko ran nu le pa te reformation lai kan pui pa te khan pulpit hi biak in laimu design laimu ni ro se ti in pulpit hi alai takan hunga chu chon en ti ro pui takane pathian thu hi kan rong bol na zong le kema ni kan christian na zong laimu ni ti in tira khun khan takin uluk takin pathian thu zirtir na mun ani thina pulpit rong bol na hi tun thlengin kan langai poimo per chhozel ani tun lai christian u naute thang chak per mele mi ten an bo hum mega church kan tia te chuan pulpit hi da boin om to stage in aron lu alan to ni chu stage ha chon light te a phe choya instrument ring takin antuma hlim takin pathian fakho thina ni hetianga pathian hlim taka fakho hi aswal kan tilova ti vector ani nompo nuam piawang ama ero chu pathian thu kan lo da laimu na alai taka pulpit kan hun thrin na entir chu abome kemti ero hi chu zone om thei takani le chang so pakhan kan thlen thak chuan chu dan le khabua thu te chun han chiarta lalinan chiara ati masak berso apuan te potlerani ami te ko khoma etian soini kan pile puten an lo zom lo wangin kan chunga hian lalpa thin urna chu al na sat to mi ati thu chun siara an danan ena an buk thina pathian thuang chon an lo lo na sat to maya thian thin ur tur zia chu a mutlang ta ni lal khan apuan ha pot thler thot me ni le kan zirtun masaber le he chuan te ko na masaber chu bible char chuak tharve tur le kan ponte pot herve tur ko kan ni bible hi bo verio to ingre china nang ni point ni ome bible hi char chuak le ngo josi ang khan bible thu te wang hian kan korte
pot thlerin Bible thu hian kan thil ti eng kim kan khotlang nun te kan ko thran kal phung te tin kan chung ko nun te po i te hang u he chuan te ko na ma saberani tin he chuan te kan han ti khan sa pho hian soidan chi sang sang an ne Gen Z ten te millennial ten te khang tiang khan nau pang tle rol te lo ngai to lo la tu na dam zong he apui pang tu ma bang lovin he chuan te ti han kan tel vek ngai thatu zong zong he ti kha kan sei du bokani bung som ni pathum kan thleng thata chu ta chuan thil ro pui tak kan mu ni lal Josia chuan Judai ram le Jerusalem khopui upa zong zong te ko khoma tin mi zong zong arong kal khoma ni pui thiam te zol nei te mu pui zong zong alian le te tu ma bang lovin chu ti chuan le khabun chara thu thlung chung chang chuan zir ho ta ni tun lai tong kamin khono tin tu ma bang om lovin Bible study an nei ta ani chu ro pui hle mai experience and share ve tamai me la Bible study han ti tak tak don hian roi tu te mo tlema lo zirsil to de te mo an haidu khop mai telve na turan ngai thin lo amar chu hetlai ro pui ka ti em chu pui thiam te zol nei te tu man bang lo tu po mai kha an kal ve ka Bible study khan ngai poi mo ve ka ni aro pui hle mai chuan chang thum na hetiangin tin lalchu banrula dinga chumi le khabua chuang thu thlung thu chu ti hnya turin thinlung zong zong le tharau zong zong lalpa zui tur le athupek te athur hriat tir te athuriat te pom turin lalpa ma chuan thu athunga tin mi pui zong zong po in an thun puya Josia ro pui ne em chu leadership hi ni tun line lead from the front ti te ama tang in shroi tu ama tong tu ni ro ti na to pon yang chu he la re me ma khowela chu tiang tak chu kum tam takal ta han lo ti ama han thu thlung ma sabera tuan mi pui zong zong zan ran thung ta ve ta ni kan ram hian Bible thu thlung ti het ngam shroi tu te ma mo le ni mi pui te min shroi tu re chu tiang te po chu ruwa pai zui tai la tho me le he chuan te ko na pani na Bible chiara ti tak zir hawa ti tak zir pom tu ra ko kan ni thei ni se chuan tu ma bang om lowa ti ho dial cha om khop mai ma se tun lai khowela practical via lo mai thei Josia ang lal kan nei miau lo wa ya mar chu thei te thru khoma in mukhoma Bible te zir ngong le pom tu ra malak trang he min ko na pani na ani Bible ti tak se da pom he apoi mo me ma achan chu thil dang min chan dam thei om thlot lo ni heti zong hen han soi tai la khovel fin na te mun sanga da in khovel fin na zong ta tlut tu dila ram ro pu hi kan thleng don lo ni ti chiang tu chu Greek mi te hin ni ome fin na te an sang ma me ma fin na an zong na sa maraz tun hen Greece hole Greek ho shim hi an namang pot han entai la Greece su Europa ram economy che me mai an broke ni ti mayang eng tiklai mo pe ka chuan European Union pum pui kha an nu niam no pani chu vain khovel fin na hianin ram ro pu min thlen don lawa tu na huan Greece a zin tai la an mi changkang tele house deuh te chu long siam deuh ve khun ni maya kan kalve to hloma mo khovel fin na he chia mai la en vak kan ang don lo ti kha achiang le tin political idea chi san ron oma socialism ti te communism tin nam ropui big lalna ang chi German te kan mua Hitler le hote hetiang zong hi min ram tam takan lo tlan to amaro chu hemi communism te po kan hrianga ram ake poka USSR kan ti te po ti le thelo ke tin North Korea le South Korea te po han compare tai la tunge ro pui zok tin East Germany te po han kalchia ma ti le thelo wa khang tiang khan political idea ro pui mel tak te po hen ram ro pui min thlen don chuang lo wani ti kha
alang le ranga history anin tin leilung hausak na te po hi kan hausak puin kan changkang pui turang hianin soi tam hle maya politics lama te phei chuan amaro chu Congo Republic of Congo te khu enil aram leilung hause ema gold ti tele thil chi sang tin Amazon forest na tuam te nia amar chun rethei ema Nigeria te pon nia tin Venezuela kan ti te po hi ram leilung house salut tuk mai nia omlo po manglo ni amar chun economy che ema leilung house sak na te hi nei viau ta po ni la mizo te hian engrua min thlen don chong lo tin sa khona kan han ti top mai sa khona fang ti ten kan da Christianity te po athutak pathian thutak tel lo a program chin vela mo a chet moi chin vela mo hian ram ro pui min thlen lo history kan en chuan ko ran te po che sual na se me ma ro chu ko ran athutaka ding te ro chuan khovel hin thak danglam boy ni le tiang khan thil tom tak sai tur omang pathian thutak athupek te lo hi chu mun sanga dain viu mai la eng ma hian min chan dam don lo ti hi history kan en hian a chiang reng ani chu wangin tu na ko na pani na kan ti kha poimo ta me mani le bung som ni pathum na kan siar thak zel chuan tong kam mol zongin Josia te khan Bible an zer ho chon han zom tran ta action an la tran ta a pathian lem Manasian lo din to baala te asari te le wana thil ho abiak na bungrua le temple le thil ding zong kha an titluta dur maya an halral avap te kha takan paya pathian lem milem an biak te kha an titluta an halral ta an inthian fai ta ani ro pui hle mai Bible thu zom tur chuan pathian lem hi an tluk nge hi ngai ringot mai ne le he chuan te ko na pathum na hetiangin Josia le ahote ang khan mun sanga kan da pathian chuina lua tur mun kan da pathian lemte ti chim tur ko kan ni china kan soi to mizoten tun lai mun sanga kan da chu sum le pai duam na til chi san aniang tin ma ni kan in da khovel nom chen dan tiklo chi sangin mani masial takin khovel kan chena tin han ngai to ta ola thil dang po mun sang kan da kan hrenwal ome dule comment lama te po kan han soibel ta ola pathian chawina lua tur muna kan da zong te hi tichima hal turin ko kan ni le chang som ni pakhan na kan thlen thak chuan Josian kalhen ku ta mang ti thu kan muwa Manasseh khan Bible atibowa Bible bo rola bo omve chu uncultural thil ho kha bo tel ve dai mai ni ku dan man thin te kha man na chang an hretalo an nam pathian nam tlan te bet tlat pathian in a chan chuana hriat rengna na an kun man thin te kha a bo ta ni keni po pathian thui kan ti bo zel chon mi zo te hian nakina chon Diwali te Holi te Thanksgiving ti ang reng sab ho ne tang hriat Valentine's Day ten mun aluanga ke ma ni nama bet tlat ku ti sang te kan Christian na bet ti sang te hi man na chang kan shelo thoi don ni chu tiang ang chuan Josia te khanin milem pai bo ba ka an ti chu culture thil an thak ani le he chuan te ko na pali na le anu ber mizo culture le khotlang nun thak danglam tur ko kan ni kan culture dalmek mi te culture apakai mek te poti te ang he chan chu angaya pathian thu kan lu chil chuan akentel nge chu khotlanga le culture impact nu ma kan nei nge tur hin ringot mai ni chu tiang takako chu kan nia mizo nam chan tur ko kan ni Andrew Fletcher Scotland rama political activist ni thin le trong kam thiam tak mai chuan hetiang hian a soya let me write the songs of a nation I don't care who writes its laws atiani asayom je chu nam tenan saktur hlamin photi rula dan ti vel chu duin lo duang ro se atiani asayom je chu dan le hraite hetiang zong hian nam
chu aveng tak meu mai ma se shroi tak lo nam shroi tu chu kan ti thin kan ngai san kan hun man tam na kan ril ru lo tu kan hlamoi ti zong te kan thuril te tiang hi ni atia nam te na kan hlasak tur te kan thungai san zong te heng hi pathian thu chuna zana ngai tu te atang hian aron chuak tur ani tu na khana ko na che pathian ina ko na che poimo mai chu cultural influence nei tur ni chu tiang tak tu chun lo in buat sai la pathian ina hruai zelang che khai khom to mai la he chuan te ko na pali kan on chop choka chung te chu Josia le ho te ang khan Bible kan ti bo to hi Bible kan ti bo me khi thar chuak thar tur ko kan ni pani na chu Bible chu chiara zirhawati tak sida pom tur ko kan ni apathum na hun sa kan da pathian lem nam ram te pathian chi sang hi ti chi ma hal tura ko kan ni khata khan top mai lawina top pera palina Mizo culture le khotlang nun thak danglam tura ko kan ni Mizo te hi pipu te huna tang to in kai shroina thatak nei nam kan ni in ka shave tlata values fel tak kan ne ethical framework fel tak kan ne tlom ngai na kan ti te tin Bible zirtin na nen hian ai me ma moi takin rem takin nakal dun thea chuwanga Christian ta phok pok kan ni in ka shave thina entir nan tlom ngai na kan ti le rong bol na kan ti te hi moi takal dun the phiar kop the ania chung zong tu na hen bo tana he chuan te hian kan nami kan siam tha theya he nam kan mangai mi zo nam hi siam tha turin kan ti tur ma saber ko na kan don chu Bible le hinia Bible bo rual in culture po abo vezel ngan ti to kha Bible a ilet leila kan zawai hen he ko na hi i chang vekangu lalpan malsom vek cheu ro se